Amen. Amen. Lero ndizera ko umwigisha. Sasa naamini kuwa uko mwalimu. Nicho gituma waje kwiga. Na ndiye sababu umekuja kusoma. Wewe uri umwigisha. Wewe ni mwalimu. Nicho gituma waje kwiga. Ndiyo sababu umekuja kusoma. Abantu benshi bazoza batabarigwe aho uherereye. Watu wengi watakuja wasaidiwe mahali ambapo utakuwa. Ariko uzofise bagage. Lakini utakuwa na bagage yo kuba ya kuwapatia. Biblia ntivuga kubijanye no kugenda mu ijuru gusa. Biblia haisemi kuhusu kwenda mbinguni tu. Biblia ivuga ubuzima bwa buri munsi. Lakini Biblia inasema maisha ya kila siku. Ariko ari icigwa twese twata. Lakini kuna somo sote tumeelewa. Tunaja mu ijuru. Tuko tunaenda mbinguni. Ariko imbere yuko tuja mu ijuru. Lakini kabla ya kwenda mbinguni hariyo amamaria. Pakingaliki mandoa. Hariyo amafianza. Pakingaliki mafianza. Il y a des décisions à prendre. Kuna madecision ambayo unapaswa kuyachukua. Kandi decision kuifata neza kubera kufise sijenziza kubijanye n'iyo dossier. Kwa maana decision ni kamata vizuri, maana uko na sije nzuri kuliko hiyo dossier. Utafise amasije akwiye. Kama hauna masije ya kuenea, ushobora kupata decision ukutariko. Unaweza ukakamata decision visivyo. Ujya mukecuru nyogokuru ubona. Ule bibi kizee, bibi ambaye unamuona zamani wanamwita beautiful. Walikuwa wanamuita beautiful. Sweetie. Sherry. Shoo. Kera niko bamwita. Zamani ndivyo walikuwa wanamuita. Arenganye bambwira ngo wenye alikuwa anapita wanamuita. Nawe akacabandanya yanga no kubara. Naye pia anaendelea anakatata kuwatizama. Lakini sasa hakuna ambaye anamwambia. Amwambia ngo va mu nzira. Wanamwambia toka njiani. Kandi nao bamubwira. Tena hata wakimwambia. Sana mko zose zaratanga. Zile demarche zote zimeshapotea. Yama yote ndo atatema gari imbere. Akivaa otalo anaangukia mbele. Bisigura ngo vyose byaratari murongo. Inamaanisha vyote vimepoteza uruhusa. It's where we are going. Na ho tuliko turaja. Nabi mukobwa gafi yawe. Tizama mwanamume, tizamia mwanamke. Mugire ndo mukecuru wakazoza. Mwambie huko bibi kizee wa siku za mbele. Hallelujah. Sasa kanukana mapashije. Ni sawa na mukecuru wakazoza. Ni sawa na bibi kizee wa siku za mbele. Nabaje basore anabaje batama kubona. Hata wale wababu ambao unawaona. Kera wale wa handsome. Zamani walikuwa wa handsome. Wala kuita ndri hande. Walikuwa wanapiga ndri kama mimi zinafanya. Lakini yamale ndra. Abale ndra. Ndri. Ndru. Yote habimkamati tena. Hallelujah. Amen. Uyo mutama. Uyo mzee. Kera abakobwa baramugwanira. Zamani mabinti walikuwa wanampigania. Ni wangu. Nampenda. Lakini na numusanga mu cyumba. Hakuna tambaye mkutana chumba. Kana nasohotse. Hata akitoka. Na numura. Hakuna anayemtizama. Mara moja na meno yaliruka. Itasigara na nimihare. Chenye anabakia na nimihare. Zamani. Kera hiwe ni ukurubuka. Zamani yake ndiyo sasa kwako. Tukoresha kuboneza kugira ngo hiyo tuzokora icyiza mu izina ryayo. Tutumikishe sasa vizuri ili huko mbele tufanye mazuri. Bibana na decision kufuata Mungu. Inatokana na decision unazozichukulia hivi. Na ngira wasore wa imbere afya. Nitizamia vijana wako mbele yako. Mama kuruga mutamo wakazoza. Mwambie habari zako babu wa siku za mbele. Habari zako babu wa siku za mbele. Amen. Aliyumutama kuma mu pastori ali muri Kongo. Kuna babu mmoja mchungaji ambaye yuko Kongo. Yakunda kumbira ya majana. Alikuwa anapenda kunambia haya maneno. Joshua. Tunganya neza akubuka. Andaa vizuri present yako. Kuko kusamaye mkuu. Kwa maana utakapozubaa abuzukuru bawe. Wajukuu wako. Bazokuita so. Hawatakuita baba. Bazokuita zamu. Watakuita zamu. Kuko umuzukuru yita umuntu izina abantu bamenyereye kumwita. Kwa maana mjukuu anaita mtu jina ambayo wanazoea kumwita. Umwana yita umuntu izina bamenyereye kumwita. Mtoto anaita mtu jina ambayo wanazoea kumwita. Ibaze rero umwana w'umwana akanaka. Sifikiria
sasa mtoto wa mtoto wa fulani avutse asanze soko ari umuzamu, anazaliwa anakutana babu ni zamu, abantu bose barahamagara zamu, watu wote wanaita zamu. umwana nazo kwigira avuga soko, Mtoto hata pima kukuita babu, azavuga zamu, anasema zamu. ni situation yaremye mukuru imukwegeye muri kazoza, Ni hali ambayo aliumba kwa sasa inampokotea kwa siku za mbele. ariko tena je kwigisha abantu, Lakini mimi nimekuja kufunza abuzukuru bazobita bosi, wajukuu watawaita tajiri, kuko bazosanga abantu babita bosi, kwa maana watakuta watu wanawaita bosi. ari abatamakana, Kuna wazee fulani nao basaza na freshere. hata wakizeeka wanazeeka na freshere. Freshere ni question ya organisation, Freshere ni swali ya organization. freshere ya mfuko ikarangiriza mu maso, Freshere inaanzia mfukoni inaishia kwa kuko macho, freshere irazimvye, kwa maana freshere iko bei. rero utunganije neza akubu kawe nk'umujene, Ukiandaa preza yako vizuri kama vile kijana, uzoba umutama agira vakanse mu Bwongereza, utakuwa mzee ambaye unafanya vakanse uzoba Uingereza. umukecuru agenda kuraba abana biwe n'abaprofesere muri Amerika, Utakuwa bibi kizee ambaye anaenda kutizama watoto wake ambao ni wa mwalimu wa ariko Amerika. utatunganije neza akubu kawe, Lakini usipoandaa vizuri sasa yako, uzoba umukecuru azorangiriza chenda juru, utakuwa bibi kizee utamalizia chenda juru. ari abatama muri Amerika, Kuna wazee Amerika kubera ko babaye bien organisé mu buto bwabo, kwa maana waliweza kujiorganize vizuri zaidi katika ujana bariko wao. barahabwa amapansiyo yabo, Wako wanapewa mapansio yao, bakaca baza kugura amaparcele muri Ghana wanakuja kununua maparsele Ghana hafi ya plage, karibu ya plage. ariko ari abandi batama muri Amerika Lakini kuna wengine wazee Amerika batigeze batunganya neza mu buto bwabo, hawakuwahi kuandaa vizuri katika utoto bari mu wao. bigo rusange byo gufasha abagiye gusezera, Wako katika fasi ambapo wanaweka pamoja watu wanataka kuaga. Mnavisikia? bari mu bigo rusange, Wako katika mapango ya watu akaryo wa Imana impaye, nafasi ambapo Mungu ndiko anaandika. ndiyumvira ukuntu nogakoresha neza Niko nafikiria jinsi ya kuitumikisha kugira ngo vizuri ntegure abatama n'abatamakazi b'ubwiza mu gihe kizoza mu izina ryawe. ili niweze kuandaa wabibi na wababu wa utukufu katika siku za Uri mbele. mu mwanya wo gufata decision, Uko katika nafasi ya kuchukua maamuzi. uyifashe nabi Ukikamata maamuzi ni vibaya, aksida umuntu bigora kuyo ayivamo, ni ajali ambayo mtu inamsumbua kuitoka ariko ndani. wewe Lakini wewe bigora kuyo muri accident, kama ulianguka accident, Yesu agomba kuguha akaryo Yesu anataka kupe nafasi kugira ngo bitunganye neza, ili viangaliwe ariko vizuri. wewe utigeze ugwa muri accident, Lakini wewe ambaye haukuwahi kuanguka accident ndakubona uriko uratera imbere mu izina na ryawe. kuona ukisonga mbele kwa jina la Yesu. Haleluya, Amen. haleluya. Amen. Ubuzima bwiza n'umugabane wawe, Maisha mazuri ni sehemu yetu. ubuzima bwiza n'umugabane wawe. Maisha mazuri ni sehemu Ogo, yetu. ndiko ndabahezagira ubuzima bwiza n'umugabane wawe. Maisha mazuri ni sehemu yetu. Atura ngo ubuzima bwiza n'umugabane wawe. Kiri maisha mazuri ni sehemu yangu. Gusaza neza n'umugabane wawe. Kuzeeka vizuri ni sehemu yangu. Oria mama sedekre. Ibyo turemye birabaye mu izina. Hivyo ambavyo tunaumba vinakuwa kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Reka rero tuganire kuri ino sujet iri tellement important. Acha tuzungumze katika hii sujet ambayo ni ya lazima zaidi. Fiançailles, copinage. Fiançailles, copinage. Ndi hagati y'abantu benshi batarafata ama decision. Niko kati ya watu wengi ambayo hawajachukua maamuzi. Ninde bobana nawe? Ni nani wataishi naye? Ninde nkwiye kubana nawe? Ni nani nastahili kuishi Nkwiye naye? kuvyifatamwo gute? Nataka nivijikamate kwaje? Mugenda birimwo no kugeza Nyakati gute? niko ndani ya hivyo nijichukulie Igihe aje? baje kumubita imistari ndabishure gute? Nyakati wanakuja kunipiga mistari ni wajibu aje? Nakukoresha amaterme y'abajene kote muri jeunesse. Nitatumikisha materme ya vijana maana tuko mu vijana. Ariko kugira ngo shike hiyo mu kwishura ivyo bibazo vyose, Lakini kabla ya kufika huko kwa kujibu hizo swali hari zote, ibibazo vyinshi bambajije. kuna maswali mengi wameniuliza. Tuzodevelopa muri ino ndwi yose. Tutadevelope kwa hii wiki Abantu nzima. barabajije Watu waliuliza ukuntu botegura akazoza, jinsi wanaweza wakaprepare vitu akazoza
kari équilibré ambayo iko equilibre mu madomene yose katika domene zote. mutengo kwama ivyamwa n'ingoga Gisi gani tunaweza tukaota matunda haraka, kumenya gutunganya ibikorwa by'ubuzima busanzwe by'umuhamagaro n'ishengero, kujua kuandaa maisha ya kawaida ya wito nyumbani na kanisani. zobishura byose muri none Nitavijibu vyote kwa hii wiki. inyifato ibereye kugwaruka kw'ikanguro, Comportement ambayo inahitajika katika vijana wa muamsho, time to enter igihe cyo kwinjira kugura fondation ya foyer, nyakati za kuingia zinazoandaa msingi wa foyer, inyifato nyayo mu gihe cy'ubukene, comportement ya kweli katika nyakati za umasikini, ikirori ku mujene akijijwe, kirori kwa kijana ambaye anaokoka. tuzovyiga byose muri Tutavisoma vyote kwa hii wiki. zovyishura muri none Nitavijibu kwa hii wiki. ariko andika terme difference entre copinage na fiançailles. Andika teme tofauti ya fiançailles na copinage. Reka mbaze mvuge gato kuri copinage. Acha nianze kusema kidogo kwa copinage. Mubazi Kifaransa mu jambo copinage Wanaojua Kifaransa katika neno copinage, mvamo ikintu copain, unasikia ndani kitu copain, inshuti rafiki, ishobora kuba iyo ariyo yose. anaweza kuwa wowote. Si ngombwa yuko inshuti zose mugirana imigambi. Sio lazima rafiki wote mtengeneze nao mipango. Inshuti ni inshuti, Za rafiki ni rafiki, abereyeho kuganira nawe ibikwiye bidakwiye, anastahili kuzungumza navyo vya kuenea na visivyoenea ariko vinatosha. ni inshuti, Lakini ni ni rafiki, copain. ni ranumugeni. Nishure ufise abakope benshi Kwa masomo uko na wakope wengi, kuko ni inshuti. kwa maana ni Iri rafiki. jambo ryumvikanamo ni kamarade. Lingine neno linasikilizika ndani ni kama Sinzi icyo novuga mu Kirundi ku bijyanye na kamarade, sijui kile ambacho naweza nikakisema mkirundi kwa kamarade, ariko bibaza ko ari umugenzi. lakini nawaza ni rafiki, Camarade de classe ni umugenzi twiganye, ni camarade de classe